Peugeot 2008 jedan je od najpopularnijih kompaktnih SUV modela, a naglasak stavljamo na trenutno dostupna dva primjerka bez čekanja po posebnim cijenama. Prvi je 2008 u Allure paketu u elegantnoj metalik sivoj Artense boji. Ovaj model pokreće 1,2 litarski PureTech motor od 130 konjskih snaga, uparen sa 8-stepenim automatskim mjenjačem koji nudi izuzetno uglađenu, tihu i vrlo komfortnu vožnju. Allure paket je namijenjen kupcima koji žele maksimum, više snage, automatik i napredne sigurnosne tehnologije koje brinu o vama u svakoj situaciji. Automobil sam reaguje u opasnim situacijama, pomaže u zadržavanju trake, olakšava vožnju u gužvi zahvaljujući adaptivnom tempomatu i kamerama, dok unutrašnjost sa digitalnom instrument tablom i velikim 10-inčnim ekranom daje osjećaj vozila više klase. Ovaj primjerak je skuplji, ali i kompletno opremljena opcija, idealna za vozače koji žele bezbrižnost i vrhunski komfor po akcijskoj cijeni od 26.500 eura. Drugi primjerak je 2008 Business u atraktivnoj metalik plavoj Obsession boji. Pokreće ga 1,2 litarski PureTech motor od 100 konjskih snaga, koji je ekonomičan i pouzdan, savršen za svakodnevnu gradsku i međugradsku vožnju. Ova verzija je povoljnija, ali i dalje zadržava moderan dizajn, sigurnosne sisteme i Peugeot prepoznatljivi osjećaj u vožnji. Namijenjena je kupcima koji žele novi SUV, ali po pristupačnijoj cijeni bez potrebe za automatskim mjenjačem i dodatnom opremom. Njegova posebna cijena je 22.900 eura. Oba vozila dolaze sa dvogodišnjom garancijom bez ograničenja kilometraže. Ukratko, ako tražite više snage, automatiku i punu opremu, sivi Allure je pravi izbor. Ako želite nov SUV po najpovoljnijoj cijeni, plavi Business je odlična alternativa. Oba su odmah dostupna i spremna za probnu vožnju. Na vama je samo da izaberete koji vam više odgovara.